Watukufu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuzingara shabaha shinu duombe Mwenyezi Mungu umma hawajumeni unu uribele khair. Nimjuzeni ukaya Sayyidina Qadhi Muhammad Said Athman anipara anabaka haono mwezi yabo maudude ntamwezi na anabaka kajaruma mndu hasowona wai kama timra mwambia tsowona wengabo tselewa ukakaja siuha tokataka uangalia hata hauono onda sujado vurana wengabo maudude ntamwezi nitimwamba kamjodono wa mezi mwengo miraru wodo njodona mimi yekujodono wa shenda mamjodono wa mezi mwengo miraru wengabo dozingara sabashino riburshiane mahamwema wa khairi kamgwa benzi uribeliendo na njema sonti pia no wana no wajao haruma wananyasi waheze nsa Kiislamu sha no wananyasi pia renshuba zimanda sinao Mwenyezi Mungu na wabe amani na wema kamgwa benzi Mwenyezi Mungu ajalie yema hayinu ijao hamade za babanu rizuka usherehi ema hamengo mitsani ya huru wa hatu ngajale kele weinuri badilio ukade waheze tabiambi ukade waheze mbi ukade waheze tokiri riombe Mwenyezi Mungu yarisaidie shala kuli hal ngaromba Mungu kaya garjo mbaze dua kujorijibu ezarbaki sisi doka rifanye iswala dhimu sisi rifanye kwezi watukufu haini wakati sitosomwa aya wala nabluwakum bishai'in min al-khawf basi kama naukaya ze aya zo sihinga sila hashihi na majana mane na mengomine nsujwa na ngabi basi na kati ngotofikira made aya ila isi hao haini wakati eza kaujiri lona mahashihi na shihi na tukauziona wakaoja katele kabla kadla hawa hangarizona o matsoni basi aya hiyo heno wakati ingejo rapela kahewe ba Mwenyezi Mungu mlauzoni iline mndware ngezo manahahe bege Mungu ahibenza umezi mtukufunu no maha mtukufunu romba Mwenyezi Mungu kaya hesibabu hamadeza babana Mtume sallallahu alaihi wasallam yakaunikwa amri ya rohema kaende Madina yende hamadeheli mnashenu hangu alihaji ya zamba balagaja kautawa akautaza yezo manankiwa na balaye hambilwe kafanya nungwa twambilwa hamba enda iho beka hende dojo hafadhi amana hiyo haroha wakatiyo gabaja kagari hata kadaringa gamia shatu kaida mindu mwishaza babanu enda hanja ngamani harumatunda za kamili shahende hata hawaswilishe zamana hiyo wenge sijota hakwezi nungu hadani na shukure Mwenyezi Mungu enema yo ya haja mahala boka alhamdulillah habangarendao ihwa hayi shayimba kauhujua enema yo ya wasuli harumetsi hatwinu abona shukure Mwenyezi Mungu shama de rambilwa na shukure Mungu na shukure Mungu sha wa anta amala salihan tarlahu kwa shukuri ya Mungu doka ufanye nogo Mwenyezi Mungu ajo karadhi mungeka ngabonongo ya handani Mwenyezi Mungu ajo karadhi kwa karadhi mufti doka lewo inu ya dininu rihifadhi haka yerewa Mtume sallallahu alaihi wasallam wenda zahika weja Mtume wa saa tena harinkezo mana hiyo ilirikeni hiyo zenungo za kahunda Mtume pia ulamsomo rakahambilo abahai wangiabo ngasinezoma na hiyo kwa Mwenyezi Mungu ajalia ije harumetsinu mtuzanga sema hamingabi mzee wangu Damiri kujorambia ema uislamu wajabanu ngumjaza khair akakufanya hazi njema sha ijabanu wanzo wakabanu waizingara na miambio samimi zabakado zinji wazibao kwa jada Azhar kwa jada Medina kwa jada Marafaa watoka tsbaru Mwenyezi Mungu wanika hikma ya ukawazingare neema hiyo wajawari nkayo basi abole hoinu ndao Azhar na Madina na hula rasome awaba haye ye wajibu hiyo nyingi ya hatu hanao Mwenye kwezi ngamni wanazaji
harma mabajiri harma ranpia haino wakati lo mensohamba na mitina uzia karamba ukaya fadhakir de amani auka zijiro mahalani pia ngazijiriu shahu nusu tiriaishi ze taabu hizo sa alhamdulillah ngashukuri yauka tisa wane mahala ya saya zijiri ze taabu sha tisa wanahula wenge amani hiyo wajibu ya hatu yodho mana hatu sonti pia haini mrafanya mbabi ya ushinda ne amani ibaki hususan hizo rionao zijiriwa mahalani zijiriwa kada harumale le bara Afrika la hatu munauze ntizi wanao na taabu tizi wanao haunti ji wanao mratojwa mdu mshahange dahubi yemwanange dahubi yembabange dahubi ezijiriwa hunu ambao prosodi ya umanoria aboko hutuhamba gab munauze jiriwa Gaza ezijiriwa Palestini inuma hamfuku bengo mfukari ya kamili wandu wao kwa tujwa wanshi mahamengo mfukari ranzwa jazingo waro ane mahudi hata bao toaishi nga mwanaweza jiri juzi za ukaleonga mafujaru nafanya ngo itondizo sonti pia kondani za ngo zafanya hazina sa eyo rezo ya ukale wenu wa ulawana na rumadzaze na ndwaze lewaka wa shahula ushizilwa wabagwa mkao shahula wabe shahula andodo henda wende wa wo zila ngladhimu zilisome zila ngabo sababu zinji wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum bege gojo karadhi bo mufti baada mufti shamida shefu hongozi juu na mtafalla mufti wende watanganyiho na nyuho na mufti wa heze daula za Kiislamu mabeka haraka ridafi dunia hatu labo hoida fido rikena namna na taratibu za wanshi woko wandu wajori wanidi woko wandu mbesego wajouda aza kwa tinazo hamba hawa saado baka kweli nde nzela dhumudungu aka yode hili mtume yafanya Allahumma salli sallam haroha hende Maka ende Madina wakama Yahudi ho haeshinda enawo gajawana nao hata hende ema Islamu wakautoa zaka ema Yahudi wakautoa empono waishi bazima emangala wenu kwezi watukufu ya dini hii jage kazondabo hawandu mdarenge ubombo harenge mwenda tawano ba Allahu Akbar harakabu mufti mwende mwabeka izondabo ulati Islamu mdaba zinguzini Quran darambia ka aina mrujo sove mwandamu mzima gajaba Islamu mwandamu mzima abo hama usozwa na damu tipia ina mrawa mru batina ukanga bolezo ka hawa mru hama huwa ndoti pia wo mwandamu shaka babu mru Islamu gele ono kale no Islamu gojo kazwa ndabo kaya wafanja izo ndizo lifanyawo balanga bondo ilibala ngabo mru yakaza ndevu abahamdu kaza ndevu harenge nguwa kantu nguwa hende bala ila wala yamba Islamu do balo na ndevu wala wandu warirumi yao ngwanjoba ala bari tenkudi ngabo wasaya hausikitifu hal unabikum bi akhsarina amala alladhina dhalla san fi hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna ngabo wasaya bukungu afika kabana ngofanya ndongo njema na kwa kazi la ngombe de marka haraka mu mufti zungu zamba rambira ni Qur'ani la ikraha fi dini ma ben hadis nam keda siundum jennam da ngawa bayt salam harmansi ya katoliki hajabala ngususo kwa shaharabu samba ibanu islamu wa kafir ba mi katoliki samto husume aza Qur'ani ba sambe sume ushiri asomo kul huwa Allah amen sume ya saa samba soma aba qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin ebanga rwano hindi kwezi yode Qur'ani de hamba aworele wakakamduta shida to kafiri lakum dinukum waliyadin na mwatahi wanjie la ikraha fi din
uwo mndu kafiri akaunabeza ngo hizo amaba akaunika msomo kana mreti sha izo atojo doka basisi ngarumi lwao mtuamini ojo karadhibo mufti kale mramba islamu endarenge wanawashe ya wabalenza humsiruni endafanyizwa nzao ya wahuwe yambia Allahu akbar kaba islamu ojo karadhi Mwenyezi Mungu nsami sha haraka abo mufti leo wema islamu ridafiwa uislamu leo katoliki kafanya tanta yahamba terrorist kamru juifu hamba terrorist ka islamu toba islamist yule mana toba katholicist haujivist dazankudirre mao ka izola fanya wonu wadazao shakale mndo ajikazarabo ka islamu ngatongori tabisha ngo hizo bange hewe kwezwa tukufu emfale usile mfama udu emagolo abakasa na ripa kozoto bange ezjiriho nazilisome mufti nazilisome Dr. Abdul Hakim haraka neema akabano hozo hatu dini ya ukabadzima na upolezi na mwishiliano haraka tijele wenu jari kope ya ndongo kongaro nawe konsekansi hazo bange amjo karab baba nishadhili wakati njajazi ba mwishele yinu de national hangu ali haja kanza ambe shaka hura to makange mdile ongea madema tikajaje ni complete wage abodi zo kwezwa tukufu mahawa khair na baraka kama gabenzi Mwenyezi Mungu ajalie elewa yenu rikensi sonti pia hamade heli wandu hamsumar parao hamade heli msaidie harume 50 na tukauri para rikensi sonti pia rangalie mahamengo mitsanu yinu hao mahamengo mira na mfukara kama gajalaga walone mahayo alobana rione ka ezo zafanya zidunga nao ni zedi ni wambari fanya hindi ezo rafanya zarifai hindi eza turufai hindi aka yode neema Mwenyezi Mungu nkasi wanadamu harumezi nyama za saa tena doka sisi Mwenyezi Mungu nkenema hiyo ka mrujwa ukabantifanya naye mru hatubu hastaghfir wasa shati mdari mambu daranzi wakati uja hainu wakati kila zimandu wakentu wafikiri kenzi wazima aka si wandu wazima inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu yedamu nezikabila doka mjulane wayimbushi wayimfaransa wayimarikani shaunanya innamal mu'minuna ikhwa uladunanya wa kweli wagele Mwenyezi Mungu ajalarlo bamsoti pia ilo haruma dinzima ingeska dinda rutano kala mwisho zima Mwenyezi Mungu arkene makagedi ningyo nzima basi batina utale kanamba karkemfa na haruma sasa na tufanya ze taratibu za wanshi bazima zikaendo haini mndu yarengezwa manahahe Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi yemwe hadithi zahe hamba emkaire harmanyi yinyi de yarumishi ho wandu wode kaire harmanyi yinyi darumishi wandu huzo haba mimi ngamrumishi wandu zangu wandu huzo wakavumla undawa sizimwambia yode family mbese yodo mji kweli yodo nti kweli shaa leo silamulo mahala fulani wo mwana nyuho ngelazimu mfikiri ngelazimu msaidie ekamba hindu ekafatiha hautotabihe roho botuja ufanyaje eziranya sa Palestine kartina za mvuza karbe hanroda wasaidie ngarongo wao memwe amfanya mnyanya hiyo na katamto hamba engetosha uketutosha sana rutokoza ze roho wangelewe yinu Mwenyezi Mungu haribe hao ni mbwan kwa dhamana wangawe na mndu kutoja usisiwe dhamana hahe wange Qur'ani somo Mtume sallallahu alayhi wasallam harsoma nabadi namna lazimuraishi risaidiane wangelewe yinu na fanshauri risaidiane na yaomale zirahunda harumensi yinu kwezwa tukufu besenyi mlo nemizo mira kamtsujua sasa ati mizimizo mirandaru riwono namna ndo kausidiana harumensi mzenda honza haja baheto ngale frapa nyisaru omraya bahola kausomesa ekahule mbantu hole hajari ngetole hankaru omra ekanu wajanga bondo wa haisima
base bajirani pia kevonge nyao wo ushinge maji onda tarumwa shesi mashila hako katwajo katabu wala ko jorume majala yao maisha yao malezi rahunda harumitsiani yatawao basi magolobaka inija metro tarpumi fer wange abaraha zanugaza hisa wange garjosh resistance kama wabenze wange hamara saya mahamaima wa khair na baraka ribele unono sonti pia nanu nyaswata diaspora walobonze Mwenyezi Mungu hafadhi na stabu lobonze nane dunia kamili Mwenyezi Mungu atanwa amani na unduka Mungu abenze hamadi za babanu arjuka sherehi mahamingo mitano ya independence yabo lazima haindi mndugu jambari ngele fungulahe zenungozo zibire Mungu hibeza ngabo fakhari wazorafanya shangabo kari kubali kangabo za tukiri ya ladhimu rifanshauri ristimisa Mungu abenze wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا بارك الله فيكم سيد الرئيس وكزي رئيس وحي دولة وتكوفوا